ngeze waphela kimi sikhumbuzana ngama basics esalvation. Amen. Ngiyacela nje ukukhuleka bazalwane sicele usizo kuNkulunkulu. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu onamandla onke, siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi uphindile wasihlanganisa kanje ukuzoza izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba ngiyakhuleka ke namanje uNkulunkulu wethu ongcwele, ngiyakhuleka ukuthi ungisize ngomoya wakho ongcwele uNkulunkulu wethu namandla. Ngiyakhuleka ukuthi ungisize uNkulunkulu wethu namandla ukulenza izwi lakho libe simple, bekwazi uku-understand abantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele. I pray to be faithful as I can uNkulunkulu wethu namandla kulo izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele, ukuze uKristu adunyiswe. uNkulunkulu wethu ongcwele siyamkhumbula umfowethu usizwe engaphathekile kahle uNkulunkulu wethu ongcwele, siyambeka, siyakhuleka uNkulunkulu wethu namandla ukuthi abe ngcono. In Christ's name I pray. Amen. Hallelujah. Umsebenzi wami mncane kakhulu, kuthiwa angizokhuluma ngokukholwa. Amen. Ngiyafisa nje ukuba mfishane ngohlobo olumangalisayo. Amen. Sizofunda nje lapha passage yethu sobe sisebenza phezu kwayo uRomans chapter 4. Sizofunda nje amavesi awu-12. Amen. Bese ngihlala phansi. Mama ngicela ungitshele mase phinde ingisi sayo. Amen. Ngizofunda nje la kwelesi. Amen. Ngakho ke siyakuthi uzuzeni uAbraham ukhokho wethu ngokwenyama na? Ngokuba uma uAbraham walungisiswa ngemisebenzi unakho ukuzibonga, kodwa phambi kukaNkulunkulu qha. Ngokuba umbhalo uthini na? Uthi kepha uAbraham wakholwa nguNkulunkulu kwambalelwa ukuthi kungukulunga. Kepha kosebenzayo
umvuzo awubalelwa ngomusa kodwa ngokomfanelo, kepha kongasebenziyo kodwa ekholwa nguye olungisisa ongemesabi uNkulunkulu. Ukukholwa kwakhe kubalelwa yena ukuthi kungukulunga. Njengalokhu noDavide esho ngokubusiswa komuntu uNkulunkulu abalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi, ethi babusisiwe abathethelelwe izeqo zabo nabazono zabo zisitshekele. Ubusisiwe umuntu inkosi engeyakumbalela isono. Abraham, ube sinani wakhona. Ngakho ke lokhu kubusiswa kuqondene nabasokile noma nabangasokile na? Ngokuba sithi ukukholwa kwabalelwa kuAbraham ukuthi kungukulunga. Pho kwabalelwa kanjani na? Esesokile yini noma engakasoki na? Akubanga esesokile kodwa engakasoki. Wasamukela isibonakaliso sokusoka sibe luphawu lokulunga kokukholwa ayenakho engakasoki, ukuba abe nguyise wabo bonke abakholwayo bengasokile, ukuze ukulunga kubalelwe kubona. Futhi abe nguyise wabasokileyo, kungabi ngowabasokileyo kuphela, kepha nowabo abahamba emkhondweni wokukholwa ubaba uAbraham ayenakho engakasoki. Amen. So iyona ke bazalwane ipassage engifisa ukuthi sibheke kafushane namhlanje ngaphansi kwesihloko ebekade nginikezwe sona sokukholwa. Amen. Ngiyafisa nje ukuchaza ukukholwa njengokuthemba izithembiso kaNkulunkulu njengalokhu kuchaziwe kule passage. Ngiyazi ukuthi ziningi indlela ukukholwa okuchazwe ngayo iBhayibheli, kodwa ngiyafisa namhlanje ukuthi sikubheke kule passage ukukholwa ukuthi kuyini. Le passage esifundile bazalwane ekhuluma ngokukholwa okusindisayo. Amen. So isihloko sami nje ngifuna ukukhuluma ngaphansi kwaso namhlanje sithi insindiso ibihlezi ingokukholwa. Iyona basic yethu engifisa sibuyele kuyo namhlanje bazalwane. Amen. Ukuthi insindiso ibihlezi ingokukholwa. Amen. Akaze kushintshe ever since from the Old Testament until today. Akaze kushintshe indlela umuntu asindiswa ngayo, ukukholwa kuphela kuNkulunkulu. Amen. Now, mhlambe before noma isizathu esenza ukuthi ngikhethe le passage engiyikhethile, ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayaqonda ukuthi kuyini ukukholwa futhi nokuthi umuntu usindiswa kanjani. But this is what I've observed as kade sikhona ecampusini. If you go around and ask abantu abaningi ukuthi uma ngathiwa uyafa njengamanje, isiphi isizathu ongasinikeza uNkulunkulu ukuthi akwamukele ezulwini? Amen. Ilo mbuzo besijwayele ukubuza abantu abaningi, leziningi impendulo bese ithola ukubonakalisa ukuthi abantu kukhona iqiniso abangaliqondi ngendlela esindiswa ngayo. Amen. Mhlawumbe nawo umbuzo ongayibuza wona uzama ukuyiphendula ukuthi mangathiwa njengamanje uNkulunkulu uyakubuza ukuthi isiphi isizathu esingenza ukuthi ekwamukele ezulwini uwena, isiphi isizathu ongamnikeza sona? Amen. Mhlambe ke ukunikeza i-background ye-passage esifunda kuyo, mhlambe before singene kuyona, la uPaul uyabhala, ubhala it's like an argument akayenza ngenxa ye-belief ekhona eRoma, i-belief ekhona kubantu ababizwa ngamaJuda. Amen. Abantu abamaJuda abakholwa ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi athole ukwamukeleka phambi kaNkulunkulu
ngokugcina umthetho noma uyakwazi umuntu ukuthi athole ukwamukeleka phambi kaNkulunkulu ngokwezenzo zakhe ezinhle. Amen. So iyona nto abebekade beyifundisa leyo ukuthi no, by the works of the law you can't be accepted before uNkulunkulu noma ngemsebenzi yomthetho uyakwazi ukuthi wamukeleke phambi kaNkulunkulu noma uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ekwamukele ngokubona okuhle okwenzayo. Amen. And uPaula ke from chapter 3 uyazama ukudefenda iqiniso likaNkulunkulu alibona li-attacked by bona laba bantu laba abamaJuda noma labafundisi bamaJuda abakholwa ukuthi ungakwazi ukuthi uyitholele ukwamukela uNkulunkulu ngendlela ophila ngayo noma ngokwenza kahle according to umthetho. Amen. So uPauli ke from verse 9 ka chapter 3 uyabavezela ukuthi kahle kahle yonke lento abayikholwayo ayisilona iqiniso and uyabavezela ukuthi why ingalona iqiniso. Amen bazalwane. Istatement sokuqala watshela sona ukubavezela ukuthi lento abayikholwayo yona iqiniso ukuthi uthi akekho noyedwa olungileyo. Amen. Uthi akekho noyedwa oqondayo futhi akekho noyedwa ofuna uNkulunkulu. Amen. Ngamanye amazwi kushuthi le nkolelo yabo uPaul uzama ukubaprovela yona ukuthi ayikwazi kuba right ngoba akekho ngokweqiniso lezwi kaNkulunkulu akekho noyedwa olungileyo. Ngamanye amazwi noma ngaba nakho ukulunga kodwa lokho kulunga kwenu akuboni ukulunga before uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. So from chapter 3 ke uPaul ubhizi uyabavezela lokho uzama uyabadefendela uyabavezela lelo qiniso ukuthi no, lokhu enikholwayo akusikona nilahlekelwe iqiniso likaNkulunkulu. Amen. And then from verse 21 or from verse 20 uyabavezela ngawo umthetho lawe beyothembile ukuthi uyakwazi ukuthi ubenze bamukeleke phambi kaNkulunkulu. Uyaveza ukuthi akekho noyedwa ongakwazi ukuthi amukeleke phambi kaNkulunkulu ngokomthetho. Amen. Uthi ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama eyakulungisiswa phambi kwakhe ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono. Amen. Uyabavezela ukuthi akekho noyedwa ongakhona ukuthi amukeleke phambi kaNkulunkulu ngokuthi ugcinile umthetho. Ikona ke bona kade bekhola lokho ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi amukeleke phambi kaNkulunkulu based on okuhle kwakhe noma ngokugcina kwakhe umthetho. And then so sifika la ku verse 1 ka chapter 4 uPaul uqhubeka nakho ukudefenda lona leli qiniso lokuthi akekho noyedwa ongakwazi ukuthi amukeleke phambi kaNkulunkulu ngokuhle kwakhe ngoba akekho in fact noyedwa omuhle, bonke bonile phambi kaNkulunkulu. Ingakho ke masifika ku verse 1 ka chapter 4 uthi, what then shall we say was gained by Abraham our forefather according to the flesh? Uthi ikuphi esingathi kwatholwa. So uma efika la kule chapter le chapter 4 usebenzisa uAbraham obekuyena ebebemsebenzisa as a standard obebemsebenzisa as a model or as an example yomuntu owakwazi ukuthi amkelwe uNkulunkulu based on irighteousness yakhe noma based on okuhle kwakhe. Amen. So ngamanye amazwi uAbraham bebemsebenzisa as a model. Amen bazalwane. Nobe uyena umuntu bebemphakamise kakhulu, bemphakamise ngokuthi uyena abamethembele ukuthi hayi nangu umuntu owathola ukwamukeleka phambi kaNkulunkulu ngokuhle kwakhe noma ngokwemoral standards noma ngokwe self righteousness yakhe. And uPaul usebenzisa yena uAbraham ukuzama ukubabonisa ukuthi lokhu abakholwayo akusili iqiniso.
uthi ke singathini na yini kwakhe noAbraham ngakho ke siyakuthi uzuzeni uAbraham ukhokho wethu ngokwenyama yakhe ngamanye amazwi yini esingathi izuzo uAbraham in terms of salvation ngokwenyama mayikhuluma ngokwenyama yakhe umfokaNgcamu kade chaza ukuthi uma sikhuluma ngenyama noma sikhuluma ngento ngeflesh noma sikhuluma ngokwe-outer appearance into esiyibonayo ngaphandle ukuthi yini ebingazuzwa uAbraham ngokwe-outer appearance yakhe na njengoba bona bebekade bekholwa ukuthi uAbraham ubeyindoda elungile and ngoba ubeyindoda elungile wathola ukwamukeleka phambi kaNkulunkulu. Amen. And then uPaul uthatha isikhathi sakhe uillustrator iargument yakhe abavezela ukuthi akusilona iqiniso lelo kodwa iyodwa indlela uNkulunkulu akade aqala sindisa ngabantu futhi kusayiyona namanje ayikakashintshi. Uthi verse 2 wakhona ngokuba uma uAbraham walungisiswa ngemsebenzi unakho ukuzibonga kodwa phambi kaNkulunkulu qha. Ngamanye amazwi uma kuthi uAbraham ukhona okuhle uNkulunkulu akubonayo kuye kuze kwazi ukuthi amamukele as umuntu ongcwele kushuthi unakho ukuzibonga phambi kaNkulunkulu. Noma unayo into akangazibonga ngayo phambi kaNkulunkulu kodwa egcineni uthi but not before God. But not before God. And again sizokhumbula futhi amaqiniso akhe lokho wavezile ngaphambilini ukuthi akekho noyedwa olungileyo, akekho noyedwa who is righteous. So ngamanye amazwi ukhona ubhizi uzama ukubavalela wonke ama-gates, uzama ukubavalela yonke iminyango abangayisebenzisa ukuzama ukuveza ukuthi umuntu uyakwazi ukwamukeleka phambi kaNkulunkulu ngokwemisebenzi yakhe. Usethi but not before God. Not before God. Even noma ngabe kuthiwa ke uAbraham ikhona imisebenzi emihle kade yenza kodwa leyo misebenzi bingeke izikwazi ukumenza ukuthi amukeleke phambi kaNkulunkulu ngoba even imisebenzi emihle kakhulu yethu lithi ilizwi kaNkulunkulu lithi ifana nezidwedwe ezingcolileyo. Amen. Uthi kodwa hayi phambi kaNkulunkulu. And then i-illustration asinikeza yona and then i-appeal yakhe eyokuqala asinikeza yona kuverse 3 u-appeal to iscripture uthi ke ake sibuyele ke embhalweni ke uthini ke wona umbhalo uthi scripture sona sithini and then uverse 3 wakhona uthi ngokuba umbhalo uthini na uthi kepha uAbraham wakholwa ngoNkulunkulu kwambalelwa ukuthi kungukulunga. Then sebavezela ukuthi uAbraham wamukeleka kanjani noma uNkulunkulu wamaccepta kanjani na ecorrecta le theology yona bona abakade benayo. Kuningi ke ukhola bekade ngakusebenzisa ubavezela ukuthi itheology yabo i-wrong yokuthi uAbraham was a righteous man and because he was a righteous man uNkulunkulu wakhona ukumamukela ngoba uma uzofunda uGenesis 12 amen uGenesis 12 the same chapter yekholo yakhe uAbraham ngicela sifunde nje bafashana the same chapter yekholo yakhe nake esikutholayo ngoAbraham. So kwakukhona indlala ezweni uAbraham wayehlela eGibhithe ukuba agogobale khona ngokuba indlala yayinzima ezweni. Wathi esesondele ukungena eGibhithe wathi kuSarayi umkakhe bheka-ke ngiyazi ukuthi ungowesifazane omuhle obukekayo kuyakuthi ukuba abaseGibhithe bakubone bathi ngumkakho lowo baza kungibulala mina
bakulone wena. Mawuthi ngudade wethu ukuze kube kuhle kimi ngenxa yakho, umphefumulo wami uphile ngenxa yakho. Wathi uAbraham efike eGibhithe, abaseGibhithe babona owesifazane ukuthi muhle kakhulu. Izinduna zikaFaro zambona, wangeniswa endlini kaFaro. uAbraham waphathwa kahle ngenxa yakhe. Waba nezimvu, nezinkabi, nezimbongolo, nezinceku, nezincekukazi, nezimbongolokazi, namakameli. Amen. Iyaqhubeka. But esingakuthola la noma esingakuthola from Genesis, from kule chapter le uPaul aphila kuyona, ukuthi uAbraham wayengasiyona indoda elungile njengoba besho. As you can see clearly from this passage esifundayo ukuthi he was a sinful man. Uthatha umkakhe uhambe uyodayisa ngaye ngoba engafuni ukunikela ngaye ukuthi abalale naye. He was a sinful man. Wayengekho righteous uAbraham. Ayikho into uNkulunkulu ayibona kuAbraham wayesethi hayi ulungile, uzothola ukwamukeleka phambi kokusebaba. And uJoshua 24 uyasivezela ukuthi uAbraham kanye nabo yihlo bakhe uthi babekade bedumisa iithixo noma babekade beworship. He was an idol worshipper. Ngamanye amazwi uAbraham akalunganga, naye uyisoni. He's not a righteous man njengoba bona besho. Amen. Kodwa iyiphi indlela alungisiswa ngayo la? Kodwa iyiphi indlela alungisiswa ngayo phambi kobuso baNkulunkulu? And bakhotha uGenesis, ukhotha yena futhi uGenesis uthi uAbraham wakholwa uNkulunkulu kwase kubalelwa kuye kwathiwa ngokulunga. Amen. Amen. Wakholwa uNkulunkulu kwase kubalelwa kuye kwathiwa ukulunga. Iyona ke uPaul intalokazi uyi-highlighta la ukuthi insindiso from the Old Testament akaze kushintshe even namanje, from Abraham the man abamthemba kakhulu, naye akaze kesindiswe ngokwemsebenzi, wasindiswa ngokukholwa uNkulunkulu. Wasindiswa ngokukholwa uNkulunkulu. Oh, amen. Amen. And then verse 4 wakhona uthi kepha kosebenzayo umvuzo ubalelwa ngomusa, kodwa ngokwemfanelo, kepha kongasebenziyo, kodwa ekholwa nguye olungisisa, ongamesabi uNkulunkulu. Ukukholwa kwakhe kubalelwa yena ukuthi kungukulunga. And then uyasebenzisa kona noma usebenzisa wona ama-works. Uthi ngamanye amazwi umuntu osebenzayo uma ethola ama-wages uwathola ngoba vele usebenzile uyawadeserve. Shuthi ngamanye amazwi uma kuwukuthi bathi uAbraham wamukeleka phambi kaNkulunkulu, shuthi wayedeserve noma ngamanye amazwi into kwakumele ithole as something akayideservayo as i-wage. Yazwana bazalwane, as a payment uma kuwukuthi imisebenzi yakhe eyayikade imenza eyayikade yenza uNkulunkulu ukuthi emamukele. Amen. Kodwa uyasivezela ukuthi kepha ungasebenziyo, njengoba sichazile ukuthi uAbraham wakholwa, akasebenzanga, akukho kuhle bekukade kukuye, wakholwa uNkulunkulu kwase kubalelwa kuye kwaba ngokulunga. Uthi kepha ungasebenziyo, kodwa ekholwa nguye olungisisa, ongamesabi uNkulunkulu. Ubani ongamesabi uNkulunkulu? Ngiyathanda lesingisi lithi
elesingisi lithi lithi elesingisi and to the one who does not work but believe in him who justifies the ungodly, olungisisa omubi ongamesabi uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uPaul yasivezela ukuthi uAbraham bengasiyo lento leyabacabanga ukuthi uyiyona. uAbraham wayeyindoda ungodly engamesabi uNkulunkulu, kodwa yakholwa uNkulunkulu olungisisa abangamesabi. Amen. And again uyayiphinda futhi le phrase uthi kwase ukholwa kwakhe kwase kubalelwa kuye kwaba ngokulunga. Ngamanye amazwi wa receive ukulunga ngokukholwa. Amen. Ngamanye amazwi uthola ukulunga ongasikona kwakhe. Mabethi it was counted, it's like it's a transfer, into oyitholile outside from you. Amen. And ile nto uPaul akade lokuyichaza lapha ku chapter 3. Ile nto lokuyichaza chapter 3 ukuthi umuntu ulungisiswe kanjani noma ukulunga uthole kanjani na. Bese ngicela ukufunda nje verse 23 wakho na chapter 3 uthi ngokuba bonke bonile basilelelwe inkazimulo kaNkulunkulu balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuKristu amisileyo uNkulunkulu abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. Kubonakalisiwe ukulunga kwakhe ngokuyekelela kwezono ezenziwe ngaphambilini ekubekezeleni kukaNkulunkulu ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe esikhathini samanje ukuze yena abe ngolungileyo abe ngumlungisisi walowo okholwa kuJesu Kristu. Yiloko kulunga okwathola uAbraham noma okwabalelwa kuyena, ukulunga ungasikona kwakhe, ukulunga kukaNkulunkulu. Amen. Amen. And then again uPaul uphinde usebenzisa uDavide futhi usebenzisa amazwi akhulunywa uDavide ukuzama ukuveza ukuthi lento le akusiyona into entsha. Akusiyona into entsha. uNkulunkulu from the beginning uma akha icebo lensindiso walakha ngokuthi bonke bazosindiswa ngokukholwa kuye. Hayi ngokwemisebenzi yabo, hayi ngokwemihle yabo, hayi ngokwezenzo zabo. Usebenzisa amazwi kaDavide uthi njengalokhu noDavide esho ngokubusiswa komuntu uNkulunkulu ambalela, usaphinda lelo gama ambalela, ngamanye amazwi ukuthola into outside of you. Amen. Noma ukulunga okungaphandle kwakho. Uthi Davide wakhuluma ngakho ukubusiswa komuntu uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi. Ngaphandle kwemisebenzi. Ethini uDavide? Uthi babusisiwe abathethelelwa izeqo zabo nabazono zabo zisikelelisiwe. Ubusisiwe umuntu inkosi engakukhumbula isono, uAbraham ongakukhumbula isono. Amen. Ngicabanga ukuthi uyayibona reputation ekhona la. Lo muntu obusisiwe kukhulunywa ngomuntu ongalungile, kukhulunywa about a sin. Uthi ubusisiwe kumuntu uNkulunkulu abalela kuye ukulunga ngaphandle kwemisebenzi. And lokhu bekuyikona ngqo uAbraham akade eyibona. Amen bazalwane. Amen. Ikona ngqo uAbraham akade eyibona. Ube isono kodwa esibusisiwe ngoba sithetheleliwe izeqo zaso. Amen. Futhi sabusiswa nguNkulunkulu ngobani? Ngoba uNkulunkulu engabalelanga isono kusono. Amen. Ngamanye amazwi akukho ukulunga la obekuqhamuka from uAbraham. Noma akukho ukulunga
okungaqhamuka kumuntu ukwazi ukuthi kumenze ukuthi amukeleke phambi kaNkulunkulu. Kodwa indlela uNkulunkulu ayenzile ukuthi umuntu ekwazi ukubuyisana naye, it is through faith. Ngamanye amazwi wenzile i-means, and leyo channel leyo yokuthi abantu bekwazi ukubuyelana naye, ukuthi bekwazi ukwamukela i-righteousness noma ukulunga okudesignwe uyena uqobo, hayi uqhamuka kubantu, ngoba kubantu akukho kona ukulunga kubona. Amen. Amen. And then from verse 9 to verse 12. Nansi engikade beyisebenzisa beyibheka as into eyenza ukuthi bekwazi ukuthi bemukeleke phambi kaNkulunkulu. I-circumcision. Nayo into bekade becabanga ukuthi ibenza babe righteous noma into ebenzela ukuthi babe ne-favor before uNkulunkulu. Amen. And again uPaul uyabachazela futhi usebenzisa yena ukuyela kuyena futhi uAbraham ukubabonisa ukuthi lokho abakholwa akusilona iqiniso. uAbraham akamukelanga akubanga ukuthi uNkulunkulu wamamukela ngoba nakho wenza njani? He was circumcised. Yes. Uthi ngakho ke lokhu kubusiswa kuqondene nabasokile noma nabangasokileyo na. Ngamanye amazwi lokhu kubusiswa lokhu uDavid ade ekhuluma ngakho la ngaphezulu, lokhu kubusiswa lokhu uDavid abathi bekhuluma ngakho, engabe ukubusiswa kwamaJuda kuphela yini umethi abacircumcised? Ngabe ukubusiswa balaba abasokileyo kuphela yini na? And already i-answer kulowo mbuzo, this is like a rhetorical question, because already i-answer kulowo mbuzo siyitholile ngaphezulu ukuthi bonke bayafana, bonke bonile. Kodwa iyodwa indlela abakwazi ukuthi bebuyisane ngayo noNkulunkulu, uthi ngokuba sithi ukukholwa kwabalelwa uAbraham ukuthi kungukulunga. Akubani wenze le activity le yangaphandle eyasenyameni, amen, ukuze kwazi ukuthi amukeleke phambi kaNkulunkulu, kodwa waba ngukukholwa owenza ukuthi athole ukulunga kaNkulunkulu. And then uyaqhubeka futhi uPaul to make his point. Uthi pho wabalelwa kanjani na? Uthi ngamanye amazwi uthi pho lokulunga ke uAbraham wakuthola kanjani? Esesokile yini noma engakasoki? Ngicabanga ukuthi wona mbuzo kubaleke kakhulu kubona ukuthi loqonde njengabantu akade becabanga ukuthi i-circumcision ine role edlalayo kuyi-salvation noma i-circumcision noma ukuba circumcised bekukade kukhona indima okuyidlalayo ukuthi uNkulunkulu ekwazi ukubamukela. Nani point alenzayo khona? Uyawuphendula futhi lo mbuzo uthi akubange sesokile kodwa engakasoki. Ngamanye amazwi uAbraham lokulunga akakutholanga ngoba naku esesokile, kodwa ukuthole engakasoki. Ngamanye amazwi i-circumcision isikhishiwe kwiformula yokwamukela ukulunga kaNkulunkulu noma ukuthola ukwamukeleka kaNkulunkulu, ngoba uAbraham wathola lokulunga engakabi circumcised. Ngamanye amazwi ipoint lakho seliproviwe wrong ukuthi no, circumcision ayidlali role ekuthenini nikwazi ukuthi nikwamukela uNkulunkulu. Uyaqhubeka uthi wasamukela isibonakaliso sokuba sibe luphawu lokulunga lokukholwa ayenakho engakasoki. Ngamanye amazwi lokulunga wakuthola ngokukholwa uNkulunkulu engakasoki. Yini ayikholwa na? Wakholwa uNkulunkulu, wakholwa ithembiso zikaNkulunkulu akade ezenzile kuyena, wakholwa ilizwi likaNkulunkulu wayesiyalalela. Wasekubalelwa kuye kwathiwa lokho kungukulunga. So i-argument yesibili isichithiwe futhi. Akusikona ukuthi uAbraham wayekade circumcised njengoba becabanga bona ukuthi
i-circumcision nayo bekade idlala indima ekutheni u-Abraham ethi uNkulunkulu wabalela kulunga kwakhe ngokukholo. Akusikona akubanga ngokwe circumcision. Ngokwabo noma ngokwale formula yabo ibiba exclude laba abangahlangene noma laba akade bama Gentiles, laba akade bengekho kulolu siko lokucircumcise. Ngamanye amazwi bona bebebabala njengabantu abangabalelwe kwinsindiso kaNkulunkulu, noma bebebabala njengabantu abangafanele noma bangeke beze bekwazi ukuthi benze njani bathola ukulunga kaNkulunkulu. Ngokulunga kaNkulunkulu kuvela ngokuthi kwenziwe njani bebe circumcised. Yona impi le uPaul akade eyilwa nabazalwane base Galatia. Amen. Yona benkulu akade eyilwa nabazalwane base Galatia ebabuza ukuthi bathakatha obani, sebefuna ukwenza njani ukuthi be-apply yona le principle le yamaJuda ukuthi bekwazi ukuthi kusoka ukuze bezokwazi ukuthi bamukeleke ngokuphelela uNkulunkulu. And then uPaul uyabachazela ukuthi akusilona even ivangeli le. Ngamanye amazwi akusiyona indlela uNkulunkulu ayibekile ukuthi abantu bekwazi ukuthi bamukele ukulunga kwakhe noma belungisiswe phambi kaNkulunkulu. Amen. Amen. And verse 12 uthi uqhubeka from verse 11 uthi futhi ngicela uqala verse 11 uthi wasamukela isibonakaliso sokuba sibe luphawu lokulunga kokukholwa ayenakho engakasoki ukuba abe nguyise wabo bonke abakholwayo bengasokile. Amen. Ngamanye amazwi i-circumcision uNkulunkulu wayisebenzisa nje kubona ukuthi kube uphawu. Kwakuwuphawu, kwakungayona means noma kwakungayona substance of salvation. Kepha kwakuwuphawu lokuthi uAbraham ukholiwe uNkulunkulu. And again, mhlawumbe mangathiwa ngiyazama si-apply thina ngoba thina sisasoki. Baningi abakholwayo ukuthi uma bengabhaphathisiwe abana ukulunga kaNkulunkulu, noma abakholwa ukuthi ukubhaphathiswa ikona noma ukubhaphathiswa njengoba sizobhaphathisa abakholwa ukuthi ukubhaphathiswa ikona okwenza umuntu ukuthi amukeleke phambi kaNkulunkulu. I believe if Paul bekade ebhalela thina bengasho amazwi afanayo ukuthi baptism is just a sign, it comes after. Akusiyona eyenza ukuthi umuntu akwazi ukuthi amukele uNkulunkulu, kodwa iyisign ukuthi umuntu amukele uNkulunkulu, iyisign ukuthi umuntu uyafa uyavuka noKristu. Yes. Amen. Ulenzile ipoint lakhe uPaul ubachithile ngokusobala ukuthi ukulungisiswa phambi kaNkulunkulu akukho ngokwemisebenzi. I think that's the most basic truth esadingakala namhlanje ukuthi silamukele futhi siqonde ukuthi akekho noyedwa olungisisi noma ukwazi ukwamukeleka kaNkulunkulu ngokwezenzo zakhe noma ngokwena uNkulunkulu angayibona ngaphandle kwakhe, kodwa kungukukholwa. Mhlawumbe umbuzo omunye umuntu angawubuza ukuthi yini yakholwa uAbraham? Yini yakholwa uAbraham? Again, ufunda uGenesis uzothola ukuthi uAbraham wenza njani? Wakholwa izwi kaNkulunkulu. Wakholwa izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wakhuluma naye, wenza njani? Walalela izwi. uNkulunkulu membiza ethi akaphume. Amen.
ngamanye amazwi njengoba kade ngishilo ngamazwi a basic mhlawumbe ukhona indlela a define ngakho lokukholwa ukudefine as ukuthemba uNkulunkulu ukuthemba isithembiso sikaNkulunkulu. Oh amen. But there's this one point akalenzayo in conclusion noma there's this one point ekubalekile ukuthi silithole ngayo Abraham ngaloku kukholwa kwakhe ekuthiwa kwamsindisi. Amen. Uhlobo lokukholwa lolu olwenza ukuthi umuntu akwazi ukwamukeleka phambi kaNkulunkulu noma iluphi uhlobo lokukholwa lolu umfowethu kade sifundela lapha James lapho uJames ekhuluma khona ngani ekhuluma khona ngokholwa. Amen. And then now James again usebenzisa bani usebenzisa yini Abraham usebenzisa yini Abraham ukuchaza ukukholwa kwangempela ukukholwa kwangempela ukukholwa okusindisayo kuonjani ukukholwa kwangempela noma kuonjani ukukholwa okusindisayo yilokhu ukukholwa lokhu Abraham abanako. Omunye uzobuza ukuthi kubonakala ngani. Again, if we go back to history ka Abraham sizozwa ukuthi ngenkathi sekholiwe wenza njani obey uNkulunkulu wenza njani wamlalela uNkulunkulu walandela izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi imark noma the main mark noma umark omkhulu wokholwa kaAbraham kwaba yini kwaba ukulalela noma obedience. Aw amen bazalwane. And mawufunda Hebrews now umkhuluma ngoAbraham ku verse 8 uthi by faith Abraham obeyed God. Athi memchaza Abraham uthi khona isikhathi la uNkulunkulu ambiza khona wathi akezeni indodana yakhe methi akezeni indodana yakhe wathi akahambe uyebulala yona le ndodana ekade isiyodwa ithembile ukuthi iyona ekuzofulfilla ngayo ipromise kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu wathi akayithathe wahamba wayibulala uthi uHebrews uchaza kona lokho ukukholwa kaAbraham uthi Abraham wayithatha ingane uthi wayithatha wenza njengalokho uNkulunkulu ashilo. Lithi malichaza ukuthi yini econvince uAbraham ukuthi enze njengoNkulunkulu lithi uthi uHebrews why convinced ukuthi even if Isaac engafa uNkulunkulu engakwazi ukuthi emvuse ukuze ezofulfilla ipromise yakhe. Ukholwa inako lo wayethemba uNkulunkulu uthemba uNkulunkulu ngohlobo olumangalisayo. Amen. Ethi meqhubeka futhi emchaza bathi uAbraham esekholiwe kuthiwa washiya izwi lakhe wayezweni elingaziwa uNkulunkulu ayithanga ayilona. Ngamanye amazwi washiya konke ayekade enakho walandela izwi likaNkulunkulu. Yona example Paul asinikeza yona le yokukholwa okusindisayo lokukholwa akade kudifenda la ukuthi lokukholwa lokhu nayo indlela kubonakala ngayo kubonakala in obedience. Kubonakala ngokuthoba noma ngokuthobela uNkulunkulu. But again ngiyathanda nje sikhumbuzane iqiniso futhi elibasic ngakho lokukholwa lokho mhlambe singachaza sichaze emoyeni ukuthi nako lokukholwa lokhu kuvela ngenxa yokuthi uNkulunkulu eyishintshile inhliziyo yomuntu wayeregenerate bese kuyavela bese kwenza njani bese kuyavela as a result of thini ukuthi uNkulunkulu umuntu menze njani umdalile kabusha. Ngamanye amazwi ukukholwa lokhu umuntu angekeze kwazi ukuthi ebe nakho on his natural state noma ngokwenyama yakhe ukukholwa ngeke kwazi ukuthi abe nakho
ngamanye amazwi ukholwa lokhu okuba khona ngenxa yokuthi uNkulunkulu umenze njani umregenerate umuntu. Yingakho ke insindiso yonke ingumsebenzi kaNkulunkulu. And yonke inkazimulo noma konke ukubonga kuya kuNkulunkulu ngoba konke noma yonke plan yesalvation iyini ihlelo uNkulunkulu. Amen. Ngiyafisa nje ukufunda sengivala the same passage esifundile yakho lokukholwa lokho uAbraham ayenakho, uJames aRebecca abanye abazalwane ababethi banakho kodwa bengenakho. Ngicela ungifundele uverse 9. Chapter 4. Verse 9. Ngakho-ke lokhu kubusiswa kuqondene nabasokile noma nabangasokile na, ngokuba sithi ukukholwa kwabalelwa Abraham ukuthi kungukulunga. Pho kwabalelwa kanjani na? Esesokile yini noma engakasoki na? No, babu James. Sorry. James chapter 2 verse 9. James chapter 2 verse 9. Chapter 2 from verse 10. The same passage at before. Ngokuba ugcina wonke umthetho kepha aqhubeke kodwa unecala kuyo yonke. Ngokuba yena wathi ungaphindi, wathi futhi ungabulali. Uma ke ungaphindi kepha ubulali, ungoweqa umthetho. No, 24 last. 14. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze besola ukudla kwemihla nemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula, nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokho okudingwa umzimba lokho kusizani na? Kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwabo. All right. Okay, kufunda ukugcina. Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa mina nginemisebenzi. Ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle. Namadimoni ayakholwa athuthumele. Amen. So ngamanye amazwi uJames la kusamaza afanayo ngale. UJames la usiyahlukanisa uzama ukusivezela ukuthi naku ukukholwa kumele sibe nako ukukholwa lokhu uAbraham ayekade nako. No, not lokukholwa lokhu onjani ongena evidence yokuthi ikholwa. Amen. Ngamanye amazwi uthi lokhu ukukholwa lokhu okusindisayo uthi kuyazibonakalisa ukuthi bonakalisa kanjani na? In obedience noma ngemisebenzi. Usebenzisa amadimoni, uthi namadimoni ayakholwa ukuthi usakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngamanye amazwi they have the right knowledge about who God is. Ukhona ngakuMark la khona kuqhamuka khona amadimoni athi uzelana ukusihlupha na Jesu, siyazi ukuthi wena you are the holy one of God. Ngamanye amazwi ayenayo iknowledge right ngoNkulunkulu. Amen. So uyahlukanisa uJames mebhala la ukuthi lokho khona akusikona uAbraham ayenakho, akusikona lokho khona lokho kungenayo imisebenzi lokho amadimoni anawo. Amen. Ngamanye amazwi knowledge right noma kuba knowledge right noma kuba doctrine right akusikona ufakazi noma akusiyona evidence yabo lokukholwa onjani okusindisayo. Kodwa ukukholwa okusindisayo kubonakala kanjani? Kubonakala ngemisebenzi.
uthi kuyaziveza uyasinikeza imodeli uthi nakho ke thina ukukhona kumele sikufune hayi ukukhona okufile ngoba ukukhona okufile lokho amadimoni anako yilokho ukukhona lokho okuyisa abantu esihogweni njengoba namadimoni azobe sesihogweni. And again uthi umuntu nokukhona nje kodwa kungekho uthi that's not true. Uthi kodwa umuntu nokukhona okusindisayo uthi kumele kube kanje. Ngamanye amazwi uthi uma ukuthi uthi uyigiraffe then kumele sibone ngomqalo omude. Uma uyi-elephant kumele kube khona evidence kumele siyibone i-trunk but uma ingekho ngeke sikwazi ukuthi uyi-elephant. Ngamanye amazwi uthi kuyaziveza lokukhona lokho kuyaziveza bona. Ingabe sinakho yini ukukholwa okufana naye noka-Abraham ukukholwa okusindisayo lokukholwa ayinakho Abraham noma wethu ukukholwa akunamsebenzi. Uyenzile example eqaleni ukuthi uyakholwa kufika umuntu athi ucela ini kodwa uthi hamba uthi lokho kukhona lokho kufile. Uthi kusizana ukuthi uyakholwa kufika umzalwane wakho ethi ulambile unakudla uthi hayi no hamba kahle ngizokuthandazela uthi lokho kukhona lokho kufile. Ngamanye amazwi lokho kukhona akusikona ukukholwa uAbraham ayinakho. Akusikona ukukholwa okusindisayo ukukholwa okusindisayo yilokho ukukholwa okuresulta in works emsebenzini emihle noma ekulaleleni uNkulunkulu. Amen. Nali verse lami lokugcina eli-example yabantu abade benokukholwa kodwa lokho kungasikona lokho kuAbraham. UTitus 1:16 uthi they profess to know God but they deny him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good works. Ngamanye amazwi uthi laba bathi bazi uNkulunkulu kodwa ngemisebenzi yabo bayamphinga. Ngamanye amazwi abukho ubufakazi bokuthi ngempela lokusindisa lokukholwa lokho okusindisa ukukhona. Uthi imisebenzi yabo iyaphila. Uthi ba disobedient and ba unfit for any good work. Mhlawumbe umbuzo wami sengivala ungathi engabe sinako yini lokukholwa lokho okusindisayo uAbraham ayenakho noma sinalo ukukholwa lokho amadimoni anakho the right knowledge but engaresulti in anything. Knowledge esinayo kodwa senza siqhubeke siphile ngendlela esiyithandayo hayi ngendlela uNkulunkulu ayibekile. Amen. Engabe ukukholwa kwethu kuyafana yini naloko Abraham ayenakho? Ikona ukukholwa lokho okuya eksindisweni but if kuukuthi uyamatch ukukholwa kwakho naloko kaAbraham kodwa uyabona ukuthi it doesn't match then you should really question your faith. Amen. Singaphaka manje sonke simekele. Singavala namehlo. Ngibethongwele uNkulunkulu namandla onke. Siyabonga baba ukuthi wena uNkulunkulu ethongwele usilungisisa ngokukholo. Ukholwa uNkulunkulu wethu namandla kuyindodana yakho wena wayithumela ukuba izofa uNkulunkulu wethu namandla izofela abantu abangalungile. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi phambi kwakho manje uNkulunkulu wethu namandla ngokulunga kwakhe sithola ukwamukeleka uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla ngevangeli lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla ukusikhumbuza uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ungukholwa uNkulunkulu wethu namandla ukholwa uNkulunkulu wethu ongcwele uAbraham ayenakho ekholwa izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla ayibeke impilo yakhe ayithembe impilo yakhe kuwena uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba siyakukhulekela ukukholwa unjalo nakuthina uNkulunkulu wethu namandla lokusikhumbuza ngakho namhlanje. I pray in Christ's name, amen.